Io e si fofoka mātako fie tolu maanave sua misi luki sua o anga ia o le aso whareile. E ai ma le wha E ai ngu ma le wha E tau pe ai malo ufa. Ia i le whasau o ma le antu folasa whaatalo whaba ua folo whatu le rei vanga o le afi. O le toi por kalabe fo i o le rei vaiaso o le toi tautua fo i a lau Tautai A'e ma le Blue Wave TV. Ia i le rei fo i vaiaso i aso whai ngā ruenga mai lewa aso ka fuase o le aso whareile. Ioi. O misi luki su a tu lou le suafa a tonu manave po le sunga sua. Le kali o aso whaleile wha pengi. Hi ha ha o ti ana. E pia maa ia ka wha inga kaila ka wha alungo. Piwa tau le a fo i ta tanu malala tau ia e pia maa nai ia ta wha ingata. E pia fo i lele o le ale ta unga fo i lele old school ta wha ingata. Ma fo i lele o le maxi. Ia whatalo whatu ai i le totele o le paia maa walunga o Samoa i le nei fo ia fiafi le tatou proklame o le Tautai A'e i le aso sfuma riva le nei o le masina o ke o se tema oi ka fiolai fifi ha o ko mo fai fast forward ali le life ia sa o le kala le siko inga ia langa o le life wa pum 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 asa sfuma riva o se tema. Calm down, asi, calm down. Ilona aso whareile nei. Ia wa fo ile nei tausanga, ia mari tatou tautua mari saidinga malo a fua ai lau maua. Ia o tau sila mai o le aso whaleile ai o ke mafti ai. Nanga wo masangi fo ia so ia a onga pi kurikuri ara aso whaleile o le aso mafti. Ia ile nei la vanga fo o le fiafi. Malo ma whaatalo whautio whoro whatu Samoa le aturu pele o tau sama o tau whainga ia ele o se aunga tau asiata o te aungo fie peitai ele to e tau wha i laina Samoa wa suru iao na ave le leia wale lalo langi ma le nei ke lope ele na nea lai sa ufa metalanga vai ele to e tau sula whala ie wale whaasonga wao ia Samoa o le atunu tofi, o le atunu ue pale i ona tofinga, o le atunu ue tua i ona ainga, o le atunu ue whetalo loa i ona ona ngafa, ae sa ili malo, ona o le mita, o le Samoa moni, a wase lumana i manuia ona tangata. Melea, whatalofa, mo ua folo fatu. Whioi o le tala le lei, malo le whatoatoa, malo le onosai, malo fui whai o le whaiva. Ia, o tau tongi au se seua lagatila o whaapulou le tualima whaafitai o tau whaiva malo a wā le tau suwino le ipuvai o leola. So se whai whi au whaafia ngainga, whaauina, whia ngai ma e kālesia, ia wā le lau ngaino le upu le tua, wha malo atu, malo le toa. Whaafitai o tau te talo ma o tau anapongi, ia e uia e le o tu vā le a whea o tātou i whaalave lave o mai, o whaalawelawe whaale natura, whaamai pipisi, o whaalawelawe whaafuasei, malanga mariu maleoti, e lo fia ele soifua maleola. Ia, ai, o lo sili ao na manuia le totele o tātou, wa tunu ue le ngata o tutonu o Samoa, a wa tunu ue whafo. Ona, ia o lātou, tālo sanga i le tua, ma lātou whaatunu vangau i le tua, ia ina ia sifo mai o na manua wa Samoa. Na yo tamama tina matutua talo fai ia ole fo wailu mo le TV le dei taimi ole fo watu di ese tamaiti o ta fa fafo marisi potu e mata mafai la tu talonga ia o matua fa ato ale leye na tamama tina matutua lumo le TV ai ko kisi la fiala ko ole tala wo mawa ele ngata wa fiu lo ka maiki le melea this guy's face is always on our screen TV. Kala ka miki fu ngai to te sira fiela auto. Wa maka hai maka miki. Wale ese, wale ngi options ngai ka miki fai. Awana la tale fa le taimia New Zealand tale lima le taimia Samoa, tale valu le taimia nisi state to America tale iva tale se fulu, tale lua tale todo ole po ole va veao ile tunu ule te yai. Na ona ioe le ko e sao loas ka mai kikirikivi
ua na o tamama tina matitua matangata matitua albe malia la le ua o mai mafamatala mai nisi e tusi ma meli mai ke la siata usa ua fiulo ngai ka mai ki ngai makofa ngau e faile ngai me ole manga ya ka lo le fa e papa mama po matua TV ia was sa o foi makamiki yeah, you know, mine as well. Let's watch this guy. Yeah, fatalo fale mo fa feira ia tu fa titele. You know, e foi le time mi alo wa tato programa, ma tu la le o male vesikele le kulanga ole fainga balot. Kids, children, I think I'm going to I'm looking into a way if I language, basic language studies. Yeah, mana yelena. E fa nga fo isinga segment o le tatou Tautai A'e ia le la kilo ia e nga wo lofa tele ia to o le pini o lautala mo te atu America mali o te savali vali atu le paka fo le na mato iai Ruta ia me se foi la JEVIK the viol so le kamai ki you know probably 8 9 10 11 or even younger than that so le ka savali vali ko mai oh that's a siata. Oh, that's the report that's always on our TV. Oh, my eyes coming. Can we take a photo? Why you want my photo? Because you're always on our TV. We want to take it. We want to show it to Papa and Mama. Why? Yeah. Oh no, lo lofa tele ya auto. Yeah, lela o mafufau. Pole ase fainga man na ia. Fai fo isina half an hour. Tatou matua. Tau foi na isi na vaenga o tatou proclame. Ia se e mai se faingi ngai whangongo mga i kala whamatala, tala whangongo ia manai vaenga o ringa ngana. Ia mo le whanau, e miswala au tala voula tau ia. Ai o te whatalo whatuai. Ia te auto umare nei vanga fo i ole afiafi. Ia malo le pale malo le whatotoa. Au tatou ia fo i le amatanga ma le whai ungore nei vai yaso. Ia o matou le amau te vevesi le matou local boards. Matou whainga palota fo i le wha local boards. Ia a whaio e whafonga mai o le te e papa au la wanu mua ia mako i manrewa. Matou ai e manrewa ia whamole vote action team manrewa. Ave kako kamanga. Ioi. E alo lofa e fisoaswangi. Ioi. So swangi le lei mo tatou le uti tala noa atua ia wa fo ile wo iloa ele o se tala ile o se hearsay wo iloa mai to tele fo yo Samoa wo lato silfia mo lato iloa anga le lei ona tangata ia Daniel ia Matt mai so Italia o Brian ia o Phyllis ia mal tatou tama inkia lesa tatou faʻasoa atu i luga i ia ma i latou uma sau tou sisila mai action team manrewa ia faapena foi o toi te kanini papakura nisi o tatou local boards mangele ia na tou te sila atu ia lango le tausi foʻi o le seʻuso ia soalo na le tausi o soalo setu na e tamoe mai na i mangele la tau ia o le uso fo ia pali ina fo mo mai na mangele ia matu o mangele ai se o ka ko wai lang o mangele u mai pa ia o ia le suina mo fo ina ia ai Tautuana o le fa malosi la ia vote cast your vote faila paroka awa elea o ngā le ke le fuo au tala ma e sai ma e le fia ai sa mo wala mangua ke paroka ai ke ri paroka man toero le paroka ke le lea ka ko paro te fai tu malo me e fai te mine ia Tautuana ma oe lau palo te to fa manatu le na ai wo va vai tu wa tele mai tala ali i wo fai fo i le vaenga lea ia wa nganga ma ko fai ko le langu moanga kulo ia por not so much le sapie la utilo ai wa tele o tu tala wo fai mai le mato lulu ia por lulu se lingo la me ton e la mato post wa vi foi lunga ia wo te ia wo tu fatu po fo mani tala ma fai mai o
o le taavale le pulo le motonga le ua vifo e ka o ka ngi i kala wo ko faia a te sila ha tanta le faia nei nei to inga ia pongi fake page po le lava ya le wo to sheina le langa wa mafono vatua lenga o lise o se tasi fo i lo i vaenga o la fa maupopua le tatou le komiti ma le tūlanga i Samoa le na anga fa pele o se isi post ia ele mai mo so taimi e fa manino dwight ai ona o le tele o le tau fa leanga langa i tangata le o tautua ia foi masatia fuolo na ingoa le lei o le fionga le pulo le motonga ai tasi le sponsor malosi o le prokalame o le Tautai A'e so e foi la le right o asiata ma Tautai A'e e mafai ona o pui ai i la tou o sa maria nga le lei o lo anga le lei ile foi le sponsor ino le tatou proklame o lo tiu tela le na e le mafai no tu au no ina ma tu panga no ina ni tala fa vale vale tu lo ma ni tala fatu e tau te so ona faia e fa sanga anga e le sa tie fuata mali anga e le ngata o company lango sua a o committee fo yo lo fe ngai male tatou lulu se lingo le metonu ele fa inga ia pe fa pe ko ke sa i le kulanga fo ile le fa pe mai koroso we understand ka ua ya ulanga ia ile mafu anga e fo ile le o sau fasea a ole mele o lo faku se kala ona o lo toita me le paloka e ke le o kadia kusa ole waru vai kunga wa makan kadia e isi e fai pule le fai inga ale ala fa sa o lo ai ma fa valvale o mi o ele e support pe fa pengi supporters kanga kangi ale HRPP me mo ele se to fe ole me mo nga ya mangingo mana yoi first and foremost you have no business ile matos lulu sa ilingo la me tonu o kari mo nga ya o ele te fasea ma o to uma le to te fasea ai fasea fo ile e faku ai markala pero so o me mo na tali e seta first and foremost ele ai ma sau fe au le mele ioi lua ele ai se mo yo natala e to te silsilatu yata ma video ye tu atu ilunga o ta vale fa tau cash oi fai le ko so anga mai lar kuskusinga lea o mai mani fa maun yanga ya wo fa ya tula ya wo ke le la fisiringi or komiki se yo mai kali me ia pe mo ilanga le wa mai fa maun yanga i officer ka vale le far ka vale le mai fa maun yanga far ka vale le o se ka ko amio de kongia penta le matou te lo uma matou so o le tu ala lo au vatu au foi nei po le fu le to te lo tatou o tala foi le fa yetu o wana tatou to te sheina fu nei mau tula o le tatou lulu au yaila ile ta ile vanga le aso sfu mar valu o ke topa e fa ngata ai tu si uma o ila dowie to e so tai mai langa ko kele so tai mai te tu si fa mole so tai sa o asa moa ele o to yai se tu si nei le tatou official le blue wave ele o to yai o afo tu si sa to maybe pe ko e lo se furun ku si sa ko e mai le fia se la ko ki la kare di ma se la ku singa mai pe overfo o tu si lana la o to e va tu mai sa moa langa le sa fa nga se il version tua lala wo to Samoa uma a o isi tatou tusia na au mai America Samoa le sa o faʻasoa tuai vai aso tuana yatu e te fiso ta isa o ala i Samoa a le o le fionga o le a fionga pule ai fai mata sua o le tamaita ia lise to fina lise Marie ia po o le fetalinga e o le tu ia la vea li o fatau malama fa mole moli tangata tonu ala ia fa so tai fo il sunga ya mau ma te lo me fa ye mau na so swani fo ile ona o le tulanga i fa sala launga ale uso o la tele tangata e muli tai fo ia fa so tai tangata i Samoa po le motonga fo alo matisila atonu na o mention at o tangata me faina nga so swangi fo ile ta yala o toanga ia ila to e mau mai tu silulu o inga ya ye ngi usila
Wa le se tatou tusi nei le official Blue Wave faamalia tuai ai o lea mau te aoina le ua toe te tala atu le avanoa pe ona inisi tagata ia sa malaka me Australia faatau le pepa i nei ia o lea la o le te tala le avanoa e te toe susu mai ai e kokongi mai pe faafoʻi mai pauga o le vaega le maua ia matou i aukilani ia ia le official Blue Wave a o se tusi fou e toe faatau atu itua ua leila se mea na o Samoa ina ia faamanino ai lenā vaega foʻi ia o le mea lea o le lē puipui o le loto o le lē puipuia lelei o le loto e tupu mai ai le amio kero o le mau a le gei e ola pe ia tia ia sili ona leo leoina o lo loto na i lo se isi lava mea e leo leo mafua i sea o foi la eu so mai ko inga kuskusinga ia eu so mai tu inga tala e te fatua ai foi maritala ia o le mea ngale la kupu ngai e te oso fatua i maritala fatua i mamea e le itutupu mea e le moi e mafua mai ona ua le leo leoina lo loto io e momori la ufa vitaima la ufa malo ina inisi o HRPP o lea ua li ua sao latou loto ma ua latou talia ina le tūlanga ua taoto mai ai le unga o le whainga palota and for that I thank you ai manatua mai po o e talanoa mai i o lo ngutu ma le upu a o lo loto i mamao po o e talanoa mai from your heart na o le kuanga ke silafia na o le atua na te silafia ma whaamasino ai a whai o au mai lo loto ma utala ma u whaupunga ona e mai from your heart wa e kalia se o ke mo kalasi sa o nga o le wha ke mo kalasi sa o nga ana uma e le whainga palota e malolo le fast e le ai lava masa utala a meu tito e whai atu tapisa a mea leanga o lea malea no au te wha malosi ai whai le porkalame au te lango fo i le HRPP pe anga wha pea ua kura i mai ua ave i eile whiga ngano le akungu yes upo monia nga pauane mea o le au loa o le amatua utapena e matua fetai ya i male tele male ano no yo mea o le afa sanga mai makau pulenga o le afai mai au even i le mahalo le HRPP male paremia malako fai pule pe anga kukumai au te talia so se mea leanga o ke malama o ke malama le fa ke mokarasi lea mau ke ngofo i le aku mau ke malama ia le fa ke mokarasi e oe malama alu te fa tu la utala o un mato e uleipa e la se fa tu la utinonga nei no usau ni usila uleipa o uleipa mai ala o usau nga lofe malfa langa leipa uma skele o Pasifika Samoa lo ainga lofe malfa le o maluas futu sanga mai le lua fe malfa fato a o ino ale ile leipa le paroka nga ki ngai le o tana no mama tu lava ma fu isia ono to tonu o matanga ruenga tangata tu motor Pasifika Ministry of Pacific People ua makua i kumu au HRPP nga yai e fai kala wale mok fifi ai ke lo isinga o rusinga ruenga yes ole me tupu wa filongia fu la to ma tu fu la to wisu tulo il porkiki Samoa ai sama nga yar mako nga ru mai nga ke mi nga ele i fai mai ngi me kupu mai Samoa lo markas aina sila fia lo el matanga ruenga langa le mo ke faku sila fia lo el matanga ruenga le nei ala usa mo ngai kokong ke va ai la tatou ia a fai atu ni apalai wala ngo ma ko o le Ministry of Pacific People o ia i funding se mai fai ai me organization ma me uma la vai nei ni sila le mo ke mamla mai ngai loa ka mo ke fast o ka le fa ka mi longo le fai ngore ke le apalai ma me uma
E o i porokalame ua fai e o i tangata lau te whiriwhiringa e o i Samoa. Wa ku u mākou. Na kua kele. Tō matai lea ki ngā inga community e fai mea community ni. Ai ua dango fia la tau handpick e ave anga lau HRPP mai e tau iai. Wa ngila. Na ona o ma lusi. O le palo karen ke ngei. New Zealand makua i ave ala ulangolango le national. Yeah. E ua fai atu mama. Ai o kele national. O kele national. Ai ona o lo uita ma lo tu lou le ngana. Ai ko kisir fia si ata fa ku sa o ele ano o lo ingo i kanga kanga ko ngol makanga ruenga Ministry of Pacific People. Kanga kai nga si ngi ai ko kong. General ala kala. Ongo wo aku fua ma va ko ila ko fa HRPP. Wala fa ia ai ko ngol makanga ruenga. Wala. Kakangi aku ri vai o le urupo o ile aku ka o ile aku. Eoi. Ngai kangaka mo mia le fufuru ese. Lenga wa mai mau wer makanga ruenga. Ya. Mo to vai o to. Sa war paroka cool national. Eoi. Ese fadule ese sengale. Lenga nganga ku mana national. Ave ese lo national makanga ruenga o vai. Si. O to si sila bai. Ole aku ole Milton. Now, e ki ngā walanga rei mangi, bo wasiri aku la kusu ku mele national. Ave ese umale national ngā makanga ruenga, ave ese ma funding sa ave iai, fia se furu milionga sa ave iai. Kusala pere yangi me o maua mai iai. Alela fa yatu la utala. E siri aku le yo lo loko. Ele operation ar palangi walanga la wale ese, iyo, wale ave ese, ngai lo, ole iai o le funding, ai ku uai ka ngaka leanga, la kou kef. Eli ia la ko aulo maka ngofi ave kanga kai o e ka wa so sa siria ya nga wangi fa ese mea vai le se sekana le wo fa so aku fa ke mo gracia ma ko usila le nga o ma ko le piko ila kala kai i Samoa o ifo o le tele tangata Samoa peko ka fa ale Samoa va ku nga run le wo vaku ka fa o le singa yaru euskaria lo euskaria wo le mafai euskaria fo i mai ngai nga sa wa fai mea run o le fesili la sa ko kuang fai ngai usila e me fai ka ko fesili fa penga ele o lo so lunga le social media ke le mai au fa pele o le influencer lunga le social media o se ka kuanga mo Samoa le ai o ka kuanga mo Samoa o lo walu ile ka wasu ipu vai makai mako inga ma me fire community o e kaukua so se feiro inga e fai o e fai le ava o e kaukua o le meanga asia tale fai New Zealand ko ke sira fia uma e kua mai sia u kama fainga de sia wa onga e kua mai ele fongo fofo kua e kua mai ai le mafkanga sofa akasia fa fia ngainga e kua mai ele Pacific Leadership Forum e kua uma mai ai fa la popokonga e kua mai fo i le mako fa la popokonga le fast pe a fai me ke kele e o ko e kaukua o le upula nga lo ke fia fa mafa o le kaukua se ora vai su le nga le ku ngi ke ngofo ai o le winga wo fa so a doi me nei e nga mo ka ko Samoa le nga o ka ko Samoa ka ke treatinga kele mea o au mea ko kingo e o ala i fainga pati ma fainga vanga fa upfai wa ka ko fai akele pe o sau me ko kingo me nga lenga fale ko ngone mkanga ruenga le o MPP le ufa tu lo kele fai ko ele o afia le fionga mingiska le sa yai la fo esira fia le au pito la ukala le ko ala pulo ke misa ia pito la ngo pito nga turn around ingar le mkanga ruenga le mai funding so nga ka ifiku milionga nga ave yai previous mo iskanga kasaya paka e pito bo o lunga le funding e ave allocated finga malo lua se furu kodus furu fast furu milionga ave ye mkanga ngale ale Ministry of Pacific People o ai lai ave mo mako Pacific People ele ave amongi paralangi ai afaya ku yai mako apalai i polo keki ma me ye mo ki faya ai ngal ki kilo ma ya lai ka imua ko ile rupo o fast ava ai le unga inga sore au HRPP ngai ko wa fa nga komo ko ngula HRPP fa ko akai loai fo ile nga ai nga waku ele o se HRPP nga fa nga 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 apalai nga maua ia la ko wa vangoa o nga ole upu Samoa o e ko fa nga nga mkanga nga le fela u fa ye
Le ala na le ute fai atu ai. Auange I ai se tangata pio pio na te maua se mea le lei mai le akua. Auange I mwhaapea se kangaka foi le kau ole ole le wha maongi ngā ke maua se mea le lei e le au le akua iau mea pio pio. O tau vaila iai. Lewa uta watu. Au hau ke le national. But ngā o vote malo ainga I le national barokan kenge. Aisea. O lo ule fifia ngō whaku I le akua. Koe a mai kasi le national se I kilingi ese le au kuodia. Uproot and replant. Uproot and replant. O le whaingaranga, leanga the way I live my life, a makako uma, e kakaunga kako fiola, according I upua fionga le tua. A whai ke fia porkiki, kaula ilau porkiki, I whaavaela karangoa mai ia fionga le tua. A whai ke fia whai pisingisi, kaula ilau whai ngā pisingisi, I whaavae maka iala lai karangoa mai ia fionga le tua. A whai ke fia polofesa, whaavaelo wolanga wha polofesa I ka iala rukuspa ia. Leo ka ua kua, ole menu sili le ngā. Ole textbook sili le ngā. Po ole dictionary sili le ngā. Po le alava le whaingoanga ke whaingoanga. Ole tusi sili le ngā. Le ka iala inga mai o oi. E awai ma le atua I me ke whaia. Leo o whaasoa atu. E o fwoi le whaavahenga o ngei por kalame. Tautai A'e. E o le whaavahe o le por kalame ngei. O le ale whaavahe o le por kalame. Ke roe, ke whaavahe, yes, I read the code of ethics. O ke malama I kulanga mako ni usila ia. Ia inga whaamedia. A o le whaavahe sili au ke follow iai. Pea au kaukala. E whaavahe mai le whinga ngalo le atua. Kaukala le mea sao. O le soifuanga ngei, e ke le aku ka kai whika I le mea sao ngai lo le mea. Ai wale soifuanga ngei. Le ale winga o lau tala. E sea e kia lau ki vi channel loku, e sao. Ia. E sili aku ko ke le au makamaka I pese le X Factor. Ngai lo le makamaka I pese worship songs. Nga foi le soifuanga fa penga. Asau Michael Jackson failang kong seki o kai soul out. O lalangi ia fia me farkingo. Ai umaya ele ai so fia e whaavavau e riso ori e mauai ngā mea. O le tala fo ila le nau te whaamalo si amtanga o pokalame le ni vaenga o le fiafi. Ia sili o ngā leo inga o lo loto na ilo se si lava mea. Po fea I lo loko po fea po lo loko I fea ia sili ona leo ina awa ale lelei o le ngamuleanga o lau amio o le namuleanga o lau amio leanga ua jealous spirit of jealousy, spirit of Jezebel. Spirit ngā le whaakau ngā inga re kero kangaka. Ioi. O le loto e te fia taui masui. O le sika ngaka ngā e vaaya, le sika ngaka sole. Pe ia o ele o se ki a kongo. O le si tangata, a tangi nei mavivi. E a soi fuanga. O le sika ka a kangi nei mavivi. Ka sau me o me wha perofekanga, sau me o upu wha mawhangawhanga, o la peye moi. Whakuisi kaka. A o lou tala noa le anga I te tau pule anga I lesi kangaka, e le lou loko. A whai o elesi whawhinge po elesi ka māloa, e ke mauvi inga, ma e whaki ngaka ringa, a o le meo lou loto le wha mangalo e ke jealous I lesi kangaka. You know, e siri le ku o pepero ngai fai. E siri le ku o lo ona fa foringa. La ngai ke roi. A kangi ngei kangaka mai le nganga. Le o kana ngoa kulanga bo loku ngai. O lotu na lo te awai taimi nei. E oi, lotu fa ola ina, tu lo e kalesia no sa mo. A ki lo la le umi no ia mo ulangona ina le nganga pa ia o le tua. Kai me o vi inga. O ke lo ngo fiar kangi fa foringa.
e le uru ilo uloko a o maku apa o amaki ngā yo ukarika ia ke lo le ia o te lo le ia le tangi le tangata ma le laue le tangata ma le vivi ma le a le tangata la ua uru fia sa o le nganga ai ia marka ka fu ilili e kangi a o maku afa ki ngā kalinga a uso fo inga ngā kalai fai e manga o ye lo ma ka ka le leila ngangu e le leila nga fa sa mo e le leila nga iyo i fai le va inga al fo tuanga la la nga lu karango o le leo nga o i a le le e tupu mai le amio iyo ia tatou tu malolonga a foi mai tatou wa fe fu tatou fa sisilanga ia ia ngata ile ona iniso tatou wa fa salalonga fa business San, si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vati. SMI. So fu manuia malangi ma. O lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wae tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Toi fatalo fatu tali mo le tatou por kala me malo nga masadi fa malu lua tu ona ua le avano my godfather ne fiafi. Yo godfather ya la ua ave godmother. Ya spend the time with God children. Ya malu lua tu ua le avano my godfather ne fiafi. Ya wa ye tutuang ya wa watu fo ngalu teine ya wa ave ka fana nefi ya mafu angale wa fa tau pepe ya na wa ure ne vanga fo yo la fiafi ai se vate atu ya tatou wa na tatou wa aso soifua nei e lua tatou wa sofa nau nei wa tau no mai ya ole aso fa nau mua ya so kilo aku happy birthday ile fionga ya ana wa tasi si umalae lui yen ya swafa a ana ua tasi si umalae lui yen ya le usodi ima le falefa ya le matua fo ya le urbuenga ya mana mapore tu ya ana a toanga le fitu se fulu ma le valu wow so le kakari so le ora ua ya ana li iso le ua tasi si umalae o pifa ko ali ma se fulu ori ava ya ori uko ya ingari beginning at sunset today, a significant milestone will be reached in your extraordinary journey. Cheers to another wonderful year ahead. All praise and honor to our Heavenly Father, Yahweh, for it is through His loving guidance and protections that you have been granted with this many years of life. Your virtuous deeds will always be cherished in our hearts, inspiring us to celebrate and echo the words of the psalmist David. My soul, Baragyawa, and all that is within me, exalt his sacred name. For let not one of his gifts be forgotten. We hope that our Heavenly Father will graciously grant you with many more years to filled with amazing adventures throughout your life journey. We acknowledge and value your dedications and effort over the years, which have profoundly impacted everyone's life today. We are truly thankful for all that you have accomplished in your life.
journey as an exceptional father, grandfather, and a great grandfather, serving as a source of inspiration. And we are genuinely appreciative of every moment spent with you. Your wisdom, kindness, and extraordinary stories you shared are a treasure to all who know you. Wishing you a wonderful 78th birthday. May your day overflow with joy, and may the upcoming year grant you good health and happiness. We hope your special day is a true reflection. Camilla and their children. And finally, David, Robin, and their children and grandchildren. Wow. Yeah, utosi sila mai. Mantua I taunga o fol tamalo mala I tamalo. E u yaina tau mapeva malo faiva. Ia ile expensive upore sa ngang wala ko ingo asuit. But I think you deserve that. Walava upu. Male loto lo fa matala mayai ele fale tua. Lona loto alofa I lau fionga ana. Fa'aftaitele I le tua momole toi whamanianga maya asiata male atawa. Ya ana watasi si umalai luyen. O le si tātou a sa soifua o le atoa ko lima tu sanga o le sasunga. Ia so ki kilo aku. Sua fala o kamari. Fanua teli. Ele na. Happy birthday, Dad. Whaaftai I le tua I tau sanga tele o ia fua ia te oe ma le malosi tātou te mafuta fiafiai. Alo whaanga mai a te au masia mawha nau Christo, Futinga and children. Happy 55th birthday Fanua tele sui Futinga. O lea soifua lea. Ora soifua mai Amerika. Aso nei ato lima sumare lima. Tasi le tangata ta lo le taimore Tautai A'e le to mana o pisa tamaiti ma to ye se siru mo TV. Mo te lo lima sumare lima tu sanga Fanua tele ya ile nei foi aso alofa tele atu asia tamar proclamere Tautai A'e mo oe le uso. Ya marisila va ua a dola to wasa soifua. Ya whaamana tuina le rei aso for Railia matou au te lo leso tofi Amerika. Ya mrue te leo to wasa soifua. Oniso tātou whaalinga. Ya ma whaasida silanga. Mo le ainga Fast California o le awhaia le tau siva. I le aso luas furu. Aso luas furu o le masina le deilo no winga o le this weekend. Tausol address First United Methodist Church Compton. Ya o le ta o le fa I le fiafi amatalia I le siva le ia sfuru tala le tina. Ya fio mai tātou fiafi ai whaaftai o le whailau tusi se umanu si angingi stau. Au tuina tuilunga. O whaasisilanga ia mo o ia watu mo whaasisilanga lewa mailunga. O le fundraising. Ia po o le sailinga seleni. Ale ainga anae family ia I fale la tai. So o ainga ia. O ainga anae whaasavalu salu. Ainga malava nei o le tina o le sunga le lauli le mali e toa. Ia le vatula I lunga le tātou flyers lea. Lono winga e whaafonga mai fale la tai en samatau. E te tau le tua atina o le sunga le lauli le mali e toa po le fionga le li pa le mia. Mai fale la town. Po o fale la tai. Ia masamatau. O le awhaia le siva I le aso se furu ma le fitu o ki topa lua ferusu ma le lima. I le ono I le afiafi I le Manhattan Iva Fatasi Dominion Road, Mount Roscoe. Tolu se furu tala le urufale. Ia ma le sapa se furu tala. O le siva la le nei, o le awhaia lono winga I tā ua awha pe wa leva pete fast pete HRPP pete sap. Ele o mo mia le nā vahenga.
ai o le mea tau e mo mia i le siva lea o ainga malava o le tina o le sunga i le laule le mali toa po o le fionga le li pa le mia o le awhaia ia le sairinga se leni lea ia i le afiafi lea o le aso se furu ma le fitu lono inga wha maua i lau kalena le uwawi wha ilo atu aso se furu ma le fitu ia matou ni usila i le tuisa mau Manhattan ia usila fia umali to tele o matou ia i nei ia Tautuana ma utou ia le sairinga se leni lea ia ma le wha moe moenga fo i te iloa o le tele lava o le informations e te maua i le afiafi pe a e to ai taunu vawe fiso tai ia le contact details tui foi lunga ia le na le fionga i le ngā fatasi a fui mono si lia mo o tau nai nai Australia ia mwhaintou malanga mai ei foi ia wale lava le taimi ia me se fo o tatou ia o te ronei ia le fo ia i le contact lea ia e whaafiso tai le fionga ia anai maten anai mo nisi o whaamatalaga o le isi wha silasilanga se fa ala tu mo le tatou whainga lotu le wha mole lava e iei wha sisilanga lea wo uvatua lala fo ile no fia fiso tai atuai ana le lai le auli le tatou a inga o le fast ma outou o le committee ia ona o te va ia tu lava tu mo wha sisilanga lea ona o wha sisilanga e au mai i le fionga re konsula e le ngata ilea o e kalesia so fatasi maftanga e kalesia so fatasi o le faia le tatou sauni ngā lotu i le tā o le whā tu fatasi i le moto Samoa i mangele mo so se Samoa ma lava e au fia i le nei ma fo i le leva noa e faila le tā o le whā le fiafi i le moto Samoa i mangele o le lotu o le tatou whaafetai fo i le tua wa uli masao mea mana tua sa tatou whaafetai wa mai alpalota ia ai sa tu ua i le tua ina ia sifo mai se aso le whatautoa i le palemene ua mai ala tasi ai le tō whare whioga le konsula ma sunga i whaafeangainga taulangi o le so whaatasi au kilani ia it's about time for us koe whaafo i loa le whaafetai le tua ua mai a ia le filinga sa moa ma le whaatautonga sa pare whiangai ia ua whaatuina i le ngata o le malo a o le palemene lona se furu ma le valu me le o ia vanoa fio atu tatala so se tagata ta le fa i le afiafi ai to vatu bela le langa i le maua sa so ta inga vatu bela le fonotanga le nei a le fast a inga ona o fonotanga ua leva na au mai ia matau fa so ta i mai e committee e faia i le tolu le afiafi le oats e faia le tolu le afiafi le oats but o tele o mautonu pe ia se fetu na inga ona o le tūlanga le whainga lo tūle whai i mo Samoa otherwise la vatu per whaasisilanga lea ia ai toi longo atu lava pui ali i o Samoa e le committee pe a whai i ni fesuia inga e le aso salava ia ma le tātou whaalinga lea mai sia mātou committee Victor Viol i sia mātou fofuanga o le sisi ngā fua mo le tausanga fau Samoan Flag Day 2026 registration o le ua tala now o le ua whaatautoa tuai ma le whaasolonga ua vaiaso a doa mana tua mai o le tātou komiti le nei o le ua pale whiangai ma le sisi ngā fua o le komiti le tūlai mo Samoa o le tātou komiti ua mahea foi o na whaia ia le swinga o tofinga ia mai le tātou sisi ngā fua na mwai atu le nei foi tausanga ia le ua mahea o na toe teu ma toe whale le ua iai le tātou mafutanga ma le komiti fau le nei o i la tau fo i o le antau wa meaina le sisi ngā fua o le tausanga fau ma wha au au i lava ua wha ingoina o le tūlai mo Samoa so mo tātou ume San Bernardino wha afunga mai mo mai ia wha mole ina ia longo pui ali ilo tau pa ia malo o tau mamalu ia e utangia fo i le fuafuanga lea po aio i la tau e awa noa i tūlanga o wha fianga mai se fo i o kirikiti ta tala le awa noa mo so o se au ma so o se au wha fia ai mai se lava mo tātou i California ma le tātou pitonu i San Bernardino
i whaafianga au kirikiti o lo te tala le avanoa foi. Ia ai o le finalizinga e te whaafiso tai le numera ma le emaili o lo o ilunga le fionga i le prestene. Le prestene le o le tātou tūlai mo Samoa le komiti o le sisi ngā fua mo le luafe luono o le fionga ia laumatia fia ui Elisara laumatia le tātou numera le na ua tu ina tu ilunga ia o le tūlanga le na le ua whata oto iai. E te fiso o taila iai o le ua tala le tūlanga o le stala po o sau au siva au whaafiafia mana tua le ua atoa le vaiaso. Au kirikiti foi ia ua matou iloa o tou i Amerika o le matua le lei ia o tou kirikiti. Te tala foi le avanoa tou te fiso o tai atuai tūlanga. Mo au mai fafo atu o tou whaafonga mai leanga o le fauou to inatu o le sisui o le komiti o le sui fautu o le komiti a matou Victorville. Mo tatou au ia malanga atu i fafo pe a whape o tou fia fuafua e te le stala ma fisotai le ua o whailo atu e tatala le avanoa peitai o le pasese accommodations o mea uma lava whapena ia o le mea patino lava le na ale tou au ina ia manino ai mamana malama o le mea patino lava le na e tā pena umai o tou ia a o whailonga la ia lae ta oto mai lunga tātou whailonga fitu afe le manu maa loa li o fitu afe lima afe le second prize o li ia ma le whailonga lona tolu o le luafe kama Amerika Io, kama Amerika ele os kama New Zealand, os kama Samoa kupi. Ai mota mai tai, failonga mo li mafe, failonga lua, e lua afe, male afe li maselau failonga tolu. Ai o le whamani nonga na mo auia mai fafo atu o Amerika. Pe o mako New Zealand, o Australia, ia ma Samoa. Mo le fuala vai lea Victorville lea ua ufa manino atua. Ia ai fia malama matili mfaifona e sota mai tatala noa o le utei tonu o le komiti o le foi la le ono o malama le leia ele fatu langanga o sia matou komiti mfufuanga ai mo au kirikiti fafo a e fia awai fa sota ile numero le na wailunga ai o mene ia male email o mene e te utangia o le tou lava travel return tou pasese male le atu male toi foi mai ma tou accommodations ia o le mea le na o le mea patino lava le na le au ioe o le fato a matasi a matou komiti ia ele o si komiki foi o yengi milion ia i kukungu ia ai o le tau wa ma ai whaafitai le fionga le prestene ma le komiti whaafoi ia ono o tatou prices le na ia ai o loula pasese o lau au malanga ma le accommodations ia altulanga i o le tau mafa se uko ke popole ia ka manga ka ke lima umaya ai pa wara mea ia fa mautu le tau travel ma le tau accommodations ia ona lesi tala sa o lea ia na fu avatu umai lunga ia tulanga o prices o foilele o vendors a fi isa ufale ainga nga wesi silatu ia va vi fa so kai malanga eli miki fo ilanga o stadium mantua mai o tonu o stadium e fai ele tatu sisinga fu alea so ke ila wa ila minute ale ke ye lo to fa lau pisingi si fale ainga e me se fo ila tatu merchandise tu langa o lava o a uma me tau lima me fa pena va velona e fa so tai leanga e di miki fo tatu wa vanoa o low last minute ia e outside fo me tau mo ia me se fo au fa fia ma tu langa uma fa pena ia it's worth to contact ia ila tau ia o le whaalinga rena o le mo le whamani nonga foi o le teifono o le fast ale ainga fast e Victorville o le fionga ia lau matia ioe Elisara o le fionga le nai le teifono o le matafale le Victorville mo le sirafia le totele ia utilo fo ia una awai le fionga le teifono ile se ino le lulu ile masina o le asa nei oktopa o le si vaenga au ia ile whaamani no ino nei vaenga ia whaafteitele i le Samaria ngare lei
le ua maua i le tātou fesoasoaniga mo si tamā lea iai lona ata lea na avatu le video ana po si tamā foʻi lea le laʻato e avatu o le ua umaua mai e nofo le tamā lenei i tuaefu i uta i tuaefu lea na faailoa mai ae faamolemole le agaʻi ai le tatou mea alofa lea o le a avatu e leai se kupe ar kamā e koe alu ai e o le kiriaiga i kua i le tatou freight plus faafetaitele le tatou samariaga lelei faafetai ia u tele na tialaga tauna silafia e le toʻatele from le Tautai A'e ia e maise o le tatou Pacific Link i MELBOURNE faafetaitele lava i lauafioga le faumoina ma le faletua Ruta le aga lelei ioe faafetai le lualoto foʻi tau atu i lunga o le tatou proklame o le Tautai A'e o le tatou loto tonu a lea ioe le aska ko me fai mo nai tangata ia ai o le mea la leu te mana o ai faamolemole se tangata i Samoa please o ki fia karangoa sa'o ar ka malo le toina o ai mawhai ona fesoasoani mai e mawhai na elu malau telefoni pe iei fo se numero e mau le toina le wo uloanga le whaftai a utou ia sa fesoasoani mai ma whailoa mai le me no fuai e me se fo i o le suafos toina o ai sea e le ngor ko inga le suafos toina po te tia whapena le ngolen tau me eis ai whaftai mo information sal mela le wo mana o ilanga le ua confirm le fesoasoani e watu mo ia e tau alatu ia e olo watu tutonu o le shipment or container a le tatou ofisa e ave Samoa mi le asolulu o le vai asolea so pat fia mo mia se taimi vavi a fai o ela le mafai ona e vili mai ai ke aru si fai ku se kala ko inga se so ta ia to asia tel to ina ma fa manino el tatou fufonga le fa mo le so ta mai e fa fitai ai lo to so soani ia ile anga le lefu isi tama ia o le fa manino ngala na o le vainga o le isi mata upu ua laualunga nei o le mata upu lea i le AVCC ina i le toʻatele mua o le whaailoa mai e le sunga i le li palemia para fionga le palemia o ia e tū mo Israelu ma le vaenga lo na lua o le tele o le nunumi le ua tau fitusi ai o ngaruenga whaavaitaimi le whapea mai o le ataofi na ua uma na tali lau amatai ngaruenga whaavaitaimi o le na ua uma o na tali le fionga i le li palemia sunga le lauli le mali doa le watea pola te va fosi schmidt na ua mai au na dali i le lato felo inga matustala nisio tustala ia o ko ye o kan ko per kalafa ye ka kusi solo mai maka u avave ko ku ala lo kalo fai talo fai ta ino e se fa kwala ukala e jela utala o to ye to te fie tama fau tu al matou palemia na matou palota iai hold your horse le o fa kula ukala o kinga maka e fai kau ko par kala fa umi le o fa tu monia e kile kai ngo alo la tele fu ma la pisi to a fai nga ko o lango le HRPP o le ku fa longo le mai ele aya se vale la le lane se fa kola ukale ele se vale la le lane e ke oso o avero marosi molo fia poko molo waka mai o a ela kuno wale manguia e fa sanga mai kongi mai sau foku anga me anga u ye ro ku it doesn't make sense le nga ko inga fale olanga e fa sia o kan ko inga olanga le wo fa sa o kam pesele ale ke fekuskusia i solo fa pea o me o manga e aru o wale karia mai o e aru e fia le fea le karia mai vai fa ngutu lua le wa nginga solo i runga oi o ngi ko shenga me sesi ala pisi le ka me kiki kulo aru le fa mautu o le meo le ma ta vale solo ele ai singa limo e pi ai o punga le ku o lo ka vale solo mo lo fe mo wai e loa ia le tangata lo va ia la ko ke o lango sko ingo ko le epa
ua reisi kou me maua mai ai ua whaia inga ke ila iau whasangasanga mai fua mai kou whaukuanga o kou whaukuanga o ke loe mama o ai kua le risi ar pare mia lea i ai kaimine ngei e le fia pupula kusa walava alo wingoa e kau aku le fia whaikaua marau whaukuanga o le laife whapenga so ono sai o mama koe tilit uma kou parkalafa ngai kou ke kau fia whaukua i laudi ka kia uma e le ai lava ma se me te tau popole i fua le namea ma e tau whaatangitangi po mate i fua i le namea wha mai wha mole au le tau fia e le ai ma se kala wha pe o le akau fia anga ua tali li sunga le panmia ua tali le fionga le panmia se le lei a le lei lau wha alongo fu merikana kuspa ia wha kere kere ngese re kala oso ai wha ke le ona wha alau te tele me o talinga ina ia le lei di wha alongo langa kasi rea mea e mamafia i kere kako ma se ai ma mea o lou tala oso ai kele i maua uma le full story o mea uma ta eri se au kama sa vai nga e kele ale story o le mea na la ufa manino le fionga le lipa le mia sisila mai o kangaka nga lue fa vai kai mia ku moinga ngi usile o ya Australia e o ai kangaka mai kangaka e o ai kangaka mai ya kungu uye eliere aulo eliere swahau lai o mai nga ruenga fa vai kai ele nga o Samoa yes e ia kungu uye o mai la ko por kala mingi ele nga ruenga fa vai kai mi but they come through seasonal tourism hospitality e o vai le yes o la le au London le au Long Konga le au Perkangia le tumu nei o le fo o mai nga ruenga e ka o seasonal workers wa nga ruenga fa vai kai mi now o wangi o ko fa pe o le kau apu o le fasa o le fa palanginga o le seasonal worker o longa fa palanginga o le fasa mo inga o kau apu le ai o le fasa mo inga o le kau o le fa perkangia inga o kau apu o le apple picking or fruit io e picking po le packing po alava ai le seasonal worker o songa fasa mo inga o se kau apu le ai o le seasonal worker o longa fasa mo inga o ngā luenga faa vai taimi po o ngā ruenga le tū mau. A e saufo i lai ke whainga ruenga i kūrisi. A e saufo i ke whainga ruenga i wharkari mālo. That's called seasonal workers. Inga ia mangingo ai walanga o le mele le e kasi arau whaikau o kui o kou kuskusinga. E o ngai whakukui mō meo kau ngā apu mō meo mea whapele ai. O ka ngaka foi leo mai whasimangu seasonal workers. A e sau ke ingisingia whaavai kaimi o ngai ke sau ngi porkalame mo schemes e ka foi mea ngā o seasonal workers so o ngai a mako e ngā o Pasifika le kumu i au kau apu a orkele o le au ka ngaka au perkangia ai e langi skokilangi lele kumu i kai meo le hospitality ai seasonal worker fo i ngā ruenga whaavai kaimi fo i laku o mai o scheme o le vāo ngi usila malako fo i aku ngu. Now, e o mai kangaka ia, o la ngofo foi fale siri aku i lo fale ngofo foi kanga palangi ngi usila. La ngalu te fai tau atu. E tau te fai mai o kuku fale ia, well, yes, ele se sere ngā kala. Ai aua ko ke ka ngofi ka mau lalo i fua le aki nga e o malo a Samoa i to tonu lava i o Samoa. A manino mamala malama. Fai ngofi e fo sa vadinga mar so i fuanga. Ele ai ma se fuanga ar malo o kova e ko e kau ka haufi no ai ia fai ni ai inga lelei o ke io ai e si lo li makamakau si mo li manga vale anga mfainga si mai mo vai lunga wa sau mo vai lunga ku lo fa fonga na tunu sa o lelei o ke agree la ngol menga ai mo sa ku fau lela nga le ko ke o mai e uma mga saingi ko fia philosophy mai ngaruenga ai anto o mai na le na treat auto nga ke ile wa ver ko le fia ko complain o so le menga le fai ka ko or kala oso fia va vesau ala nga foi ele i malu puipuia ni ai nga ma fai ona fai de melia so fa dai le fionga le par mia la auli le mari toa le ala a fai le ia inga le lei e nganga ko fikusia i mo ko feika e fakanga sumalia ko fokuanga ai to te musu e fai ne ia inga wa foi langa re ko ki fia ko ki oso pare ko ki fe so fia ka mingi
O le mafuanga le na le leina tau le fia. A wafo ila a o roi ko kongo nguu. A avelo e fili mai fongo fa vai. O nga manguia sa o loa leo ka ngaka kau manguia. E isi ka ngaka bofia. O ko iki lua se fulu nga ka vale. Nga lua nga fa vai kaimi. Wo fai ya fale wo kumur fangua wo kava fale. Ai hale si ai ngore singu. Lai lea ya se me o mo ma fo isia. Langa fo ile fia o ya rua skai de ke rua ya fa pe. Fai ni ya inga le yo ngarwenga ya. A fai sa o mo mangui o ainga ya ave sa o ala la si la fia le hu. La si la fia fongo fa vai. Fai de survey pe me ma faʻasoa na fi male ataua. Alu se survey. Fisili sili ainga ale se ari ole waka ko mo le rua feru ri ma ka kere o ko kasiva i vadima pe kasiva kasidima. Ai se ara me wa fu la se ma fu anga se tau me ma fu anga ele ma fai o ingi ainga i fafu. O ingi fa nga fafu le ai. Ala ku lango ye. Ai ma se si nga o si ma ka male le nga o ke nge ki ai nga o ka me ki ai le ya e ferma manga. O ngala mai roli poki ko. Fai ai lo mar feeling kai fongo komi ki fa vai le fa ko fong fa vai. Fa pe mai. O le ainga leo le ala fa nga ku ye ngor ma ko fenga luenga. O le ainga leo misa. Ia nga si ko inga misa ma si nga farkua. Ia si la fa nga ngar ko ruanga ka la la nga le ku ki va inga fa le o. La nga ya la inga tu lo le so fa le fa nga ko misa le ma ko ofisa. Ia mafuanga nga elengi ai ngai fafo le se fanga wo i fafo kalunga nga fanga wo nga iku ele o i ruma o nga iku ku soli poki me ia nga uma fa mai lo marka okay ko ko prokeki vai tanga telele ma fo okay ka ko ila lo prokeki le asif so nginga prokeki okay ka ko ila lo le seasonal worker o mawala kong ko e foi ko karango ya misa fai ka penga mai ka mai ko rua lai pe afinga ngalo ye ka penga mai yo ngaru nga fa vai kai la ku ngoi va ya are la so songi ku prokeki ya mari de mai ka ko wo e fai se lo ai fa ngofo fai se bo de la vais ko ingo misa sa fai la lum fai kai vai ma are la ka ko wo e fai se ngai o nga umu ma me fa penga ya manga ya vai ka ku ye manguia ko ngor prokeki ko e fea mawar manguia for the long run la o mawala vango songa kari iskasi e alu nga fa vai kai ko ainga ma fau ye mo mi i mo le luma ngai manguia ai le o fai ko ainga fai ka ku pel every taxi vo e fa ka dia ku si ko ingo sa kuala manga pasi vo nga or fai ka ngor ten ina pasi lo mere ngora pasi lome sa kuala lome ya la sanga dua ya umaru e la kulo ko dua la kulo fanga ngi mer ko ainga mafuanga ko nga le ko ki fefe e fefe tere tangata pio pe ava ai mai o a fatu langa sao malu le process o ma sangia le sopa me na le tupu e fa longo mai lo la ka sopa o le a pupungi uma le pa ai fai ko akasi e ui uma ai vai ka fiki ka ilo foi le lu o ver kama pi ivonga le a ika le ai vai dir kam pi ngani misade ketinga kama automate warrior la se me nga mo e mai ai sa walu umar ma no siri kai mi wa fe no la hokene keke o hokene tu ia ko sa ai foi ke i marka ma arka nga kala nga mai fala kai nga le nga le so fa ya automate warrior le mo e marka ma me la nga le ku lu soro le maya la me fa de maya la me maya fa ya oi pa wanga wa fika e ke ka fiki soro ke ele ufaka nga wa umaru sa umalo wa nga sa umalo fo ile le fa ku nga o nga fa pe ma ro va nga ai uma enga wa par pa te ya le usau e tanga leo marie mai ma e pete malu fo ile le ka ai le lo o la ai fiki soro wa kiki ma foi sia ole a maua
O le a koso uma o le a se i runga le pare mia fou. Tasi le haa. Na o fionga le pare mia, sunga la ule le mali toa. Tasi le haa, kong se, o a uma mea ia. Koe se i le lei lulu. Ia ai koe whaafolasi le lei le tūlanga o policies. O a ia inga manino. Au o whingi e mai a kakoka ngaka whaapolonga New Zealand. Aua. Langa isi awari ia mai o mai ka fiofi ku ia. Whatever mea e le lei. Ma mea le lei. Tatu sa uli sa ili vanga ia. O le isi tatou isu le umis tatou poklame le fiofi le nei. O le tatou isu muli o le vanga lea. Tatou le malolonga. O le vanga lea wate le fui upu matala i le langolango ai e pale mia o isala elu nao. Tulo le upo to ye tia. O isala elu. Ma o fui tatonunga. O le tutu maula tutu mawai le fionga le tai ma le li pale mia ya isala elu. E fa vai mai le kuspa ia. O le ngu o le akua. That's it. Tulo lai lango te lofo e ina ya uo ma mai pele lo loto. Le mo ke te lofo i la tau langa ya kama mai la ko ke lo inga le winga lo tala le faiatu. Awange awa kau ke afa le kingo le maka upu lea. Ai awa fo ina yo tatou o ai ai ku i fea. O ai e tu i fea. O lau le ngā filifilinga. Ai ele fa apea la e sui ai fua le me ku er kako pale mia. Mar kako wa kungu ulanga or kako wa kungu ora kungu keri siango. So ia ja ui ilo utali tonunga. E mangingo i o le tula tu ai le tali tonunga o le fionga le pale mia ma le kungu ngeo Samoa. Le nga kako wa fese kako voto le melia. Kuloua. E peia o le unga le palo kale. Yes, e iai nisi ele ioe iai. Ele tutu. Ai ole majority o Samoa uma e au wa makukumo isala elu. Ele onga ongi mea olo kukupu mai de kaimire ngai. Same as myself. I stand for Israel. Leo o fayaku publicly. Ai le fa apea onga ongi mea o kukupu kailo oi. Honest ala utala. O te le o up to date fa kasi mei kukupu mai isala elu. Ele ai maso up to date ai for mau ka pomo is yes ele ongi angeru isala elu avo ele kelenga boika wicked yes ale e ai for merka la Yesu le fionga le tua mai kala kuspa ia e a o ai mafa kongu le tua ile kangaka ya lofa ia e a o ai mafa kongu ke leo kai minga mi o le anga fo isala elu ia nga foi nga lenga nga ko ilalo o nga wa ifo ele tu ai le mafai ya nga ru SMI yes wa vela nga yailo nga aule o mai nga fafo mai eko piko ai nga sauza wa ele ise fea nga mea le uskaka yo isalae ele ise fea ko ai ka yo ya moseia po lea ma lea le fia le kangaka o le atua ai le i whaasaoinga mai e le akualong ko asa ala tau te si la fia e le whaapela a mea o no wa e tau wa whaapa e isala e lule pomu feoki yes kau ke loko umai ka maiki e le ai fo ise akungu o sao mai le ngā mea Amerika fo ila kouia a o fo i Amerika i e kau mawhai e su ere o si le ko ilalo e fa pa ia mea of course e malili wai ngai ka maiki malili wai innocent e fa penga fo ila la kanga kai o mai fai Amerika o so mai fo i mea o sama fiangi innocent life nga malili wai fia e fa penga o so fai fo ia bangi per hapa ia tele mali tele se e fa penga o so i fuanga nei ele ia se si o se angelu ke vai ku woi wo lele be u fangi apa au le ai Asi sila. A faya usau noa le fionga le pale mia. I stand for Israel. O longa lea fauto tuanga mausadi. Ai ele te tununga asia talanga ele o se mind reader. Ai ele o tali tununga. E faavai uma mai lava. Ile a fionga le tua. O le ngu o le tua. Ia isala edu.
a kongu fo yo I wala nga I fasi vai kai mi nga ka ko ka ko le lango ya Israel ka ko against nga I fasi be ngang kup yeah maybe I already reason nga o kidding ka ko ka usa pasu o mai maka ko kai o ka le wale o la maka u le ku o ka ko wala wa le io le fa nga ku le pa disi fo kai mi ko ngor pa inga fa mai o le au fa pau e le au mai kai malu anga lo le ya Ola fa kusa ya, ola fa fiko kongu ya fia melang kala. Yes. Ki dipinga. Ngai fa yelan tala o ngo ka fa por fa pau eru punga ye fa nga. Ya u yole. Ina ia mani noi mala malama. So ia ko ke su e sei. So ia to te nau ole ale me tupu mai na te ale u to fa mai ole or ka ko parmia. Ai si fa tu lo to mai tala le tiro se so fa metala sunga la au del male to prefio ngal parmia. Pe no tau whaalongo sa iei se invitation, open invitation. Na wala ulia ai e se taitai I sala elu. E tatou taitai. Fie feiloa I maawai ai. Ai na maua whawhatala na o le sunga lau le mali e tōna molo na wanoa eru iei. Taimile au whangasolo e roadshow. Sa iei le open invitations mo tai Samoa from one of the rabbi. Tai mai malanga mai Israel. E fie feilo ia yo tato tai. E ke minga lai tau su e po se kai sao. Lai tai fie mail tai mina. Ya. Bai tai. Bai ana mo wata lai le show up to le pale show up fie me I show up no loudly. Ya, ona internal intels no mo mai. Ya au ki kango au faʻasoa even pe te ole tau wel fina ngalo le sunga palmia le wai e patu mi o te tango faʻasoa tu langa le ngata o se tangata faʻatuatua ina no na faʻasoa me te au ai o se information te langona e vatu mo le fia le anga ia ona biblical prophetic meanings faʻapelifikanga mai la le tala ina na fa le tala le rapai isala erulea ya na va tuale ava no o ya o to we fio mai sei aver fa anointing e anointed kamaloa mo tapenanga mo le fainga paloka whoever shows up ya uma enga ola ulinga na awai pesa se vai nga sa lo winga la fa metelanga our leader he is after the anointing. He's not after power hunger or hungry. He's not after fame. He's not after wealth. He's got wealth from his parents, great-grandparents, through his ancestors. Bisingisi uma fai bisingisi nga ko ke mori mau ilo uma. But he was after the anointing. Yes. Ba wa lea o le weapon o ke langonga nga faonga e nga sike la audi nga ke winning ai le perorea. The anointing. Mga kuwa mai foi o ke vaku so mo vaku so vai fela me foi le nga o mar fai nga filfilinga fai le loku le nga fai to te sire fiale loku foi le nga fai ko nga imako. That was so spirit, that was, you know, nga o nga iloa la out ai kai nga lai fai le o lai kau ka pe nga mai official count ava ele ko e warrior la ngor kanga ko le tu o mala malama le finga nga lo le tua. I am now victorious, will win. O le ale me fai e perfeka po o ka isa ka ia mai le ngu o le kua I loa finga nga lo le tua. Nga o nga maua o le malo whaafkairo I le kua. So e muri mai umangei mau official count, recount, ma le whakaukonga. Wa lewa nga fo I mai le loku whaafkai. Ka ua ia o loku nga. Iwan. Le la wai le whaatautonga. Ai o le information nga ngombo mai. Nga ua ia la audi. Ka ngolo ma le rapai mai isa la e.
Whaau ulo marka malo. Mafai ai. O e la le silida le la manguia lau. E vai la ye. So o kula ye tu te mena le tu fa tu ormai mo vota tu te mi il te mi nei. Le ko o ma amala vanga ya. Ya, o te talifu ai. Ko ke kalifu ye male aki fa pele o la ko e karu e kaua. Kas o le pale mia o Samoa wa yai. O le se pale mia e fa winga he carry the anointing. E le kaumake e le kauiso. Manguia o le atua. E le ngako le pae ingar ngai. Ai o lona fa solo solonga. Pau al tatou ngaluenga. Tatou sifoane. Ia tatou lango lango atua. Ia le tūlanga o le wha moe moe. Ma le whainga malo. Tatou atu malolonga foi mai. Ia tatou fa sifon por kala benefefi. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa se o ina toina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau aleni masi ia aleni ia o mātua. Na fsasoani mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Upolu ia matuvalu maniwe o lo tina pelepesite Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au whauwhautua mo le itu malo o Manurewa mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe moe, a wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai'a leo tasi mea tau whao. O a'ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei.
Ia, toi whaatalo whātu le te liu mai o le Tautai A'e le fiafi, ia, ona ua ave godmother, godfather. Ia, le wa aapai roi godchildren. Ia, i le tausala ia Hana Smith. Ia, se ia fe mai tau soani i lunga o le maa o proklame whai o le reveas. Ai mai si. Ia, ona o le tātou one of our major sponsors le eveni. Ia a o le atoanga o le mawhaatalanoanga, mana tua o le whatu ataliu mai ia Hana mai Samoa. Sa whai masui o le tātou Blue Wave TV, ma le tātou porkalame, fo i le nei o le Tautai A'e, mai se fo i si tātou porkalame, e aua iatu. Ia ili tūlanga o le whaatau tonga sa iai. Ai, atarofa mawhoro whatu, welcome back to New Zealand. Lucky you weren't arrested in Samoa. Mistaken identity, and welcome home. How was your trip? Malo lava so fuas yata. It was really good. My trip was one to remember, and I'm so grateful and I'm so honored to have been able to attend the swearing-in ceremony and also to be part of the first press conference of the Prime Minister. Malo whaptai. Ai le whaasolo ma tala. Ia, awatau te fo ilele to ta mai matou o le la fa nga mafai ma pule hana fa Samoa mai mem fa Samoa fa ingidisi fo ia fa ingidisi ia ona o hana sa fa na New Zealand o langa to New Zealand ia le ala to mafai fa Samoa ai ele yo le vaenga le sina o to tonga mengo Samoa o le to fa mani nonga tunga e fai lava le fono tanga le aingo le fasi le tau le tolu e le afia le sa tatou o kilani e fai le tau le tolu le fiafio le sa i le nofuanga masani i le oats amaia ia ona wai le au fai lo mai le sui fai lo tusi ia e le umise mata upu e fia so ai le pule ia fiola no nga on time auto ia umatasi ali tula ia ona join non la ia fai nga lotu le fai le mota Samoa i le tau le fa In Deasiata, a lot of people were there very early. I think all the seats filled up at about 7:30 a.m. So the event started at 9:30. If you arrived after 8, you could not find a seat. So people had to sit outside. There were over 2,000 people in attendance. Outside? Outside as well, wow. Yeah. People had to stay outside if they arrived after 8 a.m. And some people just went home because they were sad they couldn't get a chair. But it was full red everywhere. It was a red sea from each stand. And it was just, yeah, everyone was excited. They were there with their families. Our team were there. I was there sitting with my family as well. The media were there. And it was silent the whole morning until they started arriving, and then everyone was celebrating and, you know, cheering on their favorite ministers that were coming into the hall. But other than that, it was a good vibe, good energy in that room. So, I mean, personally to you, it was, you just said it was a celebration to remember. In your life, have you ever, you know, been to a swearing in before, or an occasions that's similar to this huge occasion? No, I've never been to a swearing in of a new government. This was my first time, and very honoured and very blessed to be part of it. And yeah. Did you see any of the people that were trying to attack the blue wave? And were you, did they notice, or you kind of like, you know, realize it was, oh, that's the king and my Tautai A'e, my blue wave? Yeah. So we did get some delegation seats for the media area. I did sit there for a while because we only had one chair available. So I had left that to our other media person, Oscar, who's in Samoa. But I did meet them. Some of these people have been writing very defamatory articles the last year, the last 2 years, about the current government and also some of their ministers. But we kept it professional. Okay, so tell us, how was the media reaction in Samoa? Not towards you, but like towards the new government and the transitions. Well, obviously there is a transitions because now from sub to fast, and the media vibe in Samoa. Yeah. I found it very interesting. I have been to the Prime Minister's office before, but this was when Fiamea was Prime Minister, and it was for a job. When I had went for that
the occasion, it was like her office was very much on lockdown, you know. But this time when I went for the press conference for La'aulis, it was very open. He was very welcoming to the media who had been there, also to us. And so when we went into this press conference, usually when someone gets new prime minister, they get asked very welcoming questions like, what are your plans for the future? What do you plan? Who do you plan to engage with as prime minister? But my observation was, I think some of the questions were very unfair to him. You know, he's just done something amazing. He's become the prime minister. He's won government, and it was an opportunity for our media to ask him questions that will show what he has lined up for you know, his time as prime minister. But I don't think that was done to. It was more of criticism. Yeah, a lot of criticism. Another observation that I had was Samoa Observer. There are some representatives there from Samoa Observer, and I know a lot of us who are watching the show have seen a lot of the articles they've been writing for the last year, 2 years that were not true. And they asked them questions like, you know, was it true there was a nurse or a doctor at your house last night? That was not relevant. Because you were there yes, in the room. Yes, these questions were not relevant to the conversations or what people needed to know. So for me, it was just concerning that for Samoa's media, you know. So what do you think? Is this a lack of training, lack of experience, or is it deliberately asking those questions, trying to intimidate him in front of you know? Yeah. What do you think of that? I think it is a lack of media training because, you know, these journalists come in with orders from the people who sit above them. So they're sent with a certain agenda. And so they came in with this agenda to try and spin something or make a story because they're interested in how can we get more views, how can we get more people to read these stories, and get people to sign up to our membership. But they definitely came in with agendas, and I think that's very unfair for our Prime Minister, and I think it's something that needs to be worked on in Samoa. So what do you think as a journalist from New Zealand, what do you think is the solutions? Because it's a new government and they welcome feedbacks and then they welcome advice. Yeah. What would be something that maybe the Joa, Langi could be watching this, and I know Langi, she's one of the most experienced, yes. And some of the. So what's the best advice from your observations? I don't have advice myself. I don't think I'm good enough to give advice at this stage. Absolutely, but La'auli did have some solutions available, and he was so open and welcoming. He also gave an extra 5 minutes for them to keep asking questions, and he told them, please just be honest, be truthful. I will be here. Ask your questions, whatever question that you need to know or for your company, and he was open to it. So, and he also said anytime that open door policy to any media, which I think is amazing. And I think our media should work collaboratively with the Prime Minister's office to speak honestly and just lead with integrity. It's very simple. It's very, very simple. But we see often in Western organizations how they run media. It's a lot to do with spin. It's a lot to do with making sure stories get more views because, you know, that's what brings in money. But in Samoa, I believe we can do it differently. We can stick to our values, our honesty, and working together. So, yeah. Yeah, hape yo nisi o le vaenga le saunoa ia le Tautai A'e hana. O le langalesa i tutonu le first press conference. Yeah, now se fatua la utala wa le fa o ti loto te fo tatou le tune in mai o le leisi mili. Ai mona tatou matua. O le Tautai A'e hana le suilo le matua au finga ruenga sa malanga i Samoa. Ia ele na malelaina ia le tūlanga fo i o lo ta o toa i le kaula malama mai o nisi o matanga ruenga o leo ia tea. Ia se i tau so tainga mali a o le winga o le whamatalanga. O le tumi lava ia hana ma le whafonga na tunu. Ua matua vave te lea, you know, the press conference was just too soon. Like to me. But then I thank La'auli because o La'auli ia, he's always ready anytime. Aia tea. O le i se tae o le whatautonga o le whatoa o atu whainga malo. Not even a day, a whole day. Le o atu la vai tau mawhai le whainga o le But o le winga la o whai atu la o whamitalanga. No o whaasea fo iau. I le tato ngā ruenga i Samoa.
o le wo maua vangoa pe fia mili kusol melo te vai toi e pa wana me ia vai tu le kema ia vai tu le langi la sa fa mai rumo parmia pa wana me le wo vai toi e mili po ia mo a o se upur fisili anoa o me tua de le yo fisili ele ni ano tu lo fa fonga la tunu iyo pe ni tingi foi le la ye me to inga fisili na so fo tuanga le foi pe on sa no le so yo le tatu o nanga na malanga i Samoa ia e mo o mia le li potisao e ala vatura fate te ingo to inga report le na mo mai le tasi na yo melia si tasi o tamaita yo le observer le wo vatu i lunga aina meli e no foi Samoa kaka ko mai kai ko wale le faia na tustu kasi le kanga kama kwa kuskusi le fa vaia le mautinoa a o tolsi sila la to inga skai le tu por fala vela vesi o muy loli fo ia le la ve mai mali wel tangata tu putonua posti lunga e sia wolea le ola na fa anga ruenga le fie fo ia to avatu lunga ni si video fo so ani su enga ai meli mai le tusitala le ale observa ngofo i Samoa ai meli singi Australia e su e mai singi Australia le sa onga le story life o tau sila la Samoa il to inga mele le tupu nei ma to inga tusitala nei le wo fa yantua e lengi kala faku le wo vakua o tau vai la sila la il ko inga fact letter no to no ya hana ile e kusa e le ku ilunga mafai ile observer ko kongi mesa ka vale pe o reise ka vale I want to drive to Siumu langa fa pe ngaro fa ngor kuskala you drive to the location while I'm fai alu lumo le ainga we ke la kwala e fa o me puso le lori ile kai mira vale to lo ai vai fela o e ngofo ele mingo ise me ai manga o ngale omi o kama ilima pe o nga tanga ta fai tala le Facebook meli le i Euskaria ia ele wala ki le poko la ngai meli ko ya kama ki le nga meli ia wa o yanga nga sharing le video but on le relay mai lo le information la nga ka ngo fai lo atu Samoa o ke le o kala ye fiko ai maka ko le mai i vai e le alu ko ai si o mo fisili ma po sa o mai nyaka ai meli ka wa ingo ka nga kai meli mai fafo what a cheap way to find news wa yala le ela fa ma ni ai le tulang ele matele o mo fai tu ma wala loina but I'm telling you Hannah we are going to see massive and huge changes within the Samoan media soon because I believe this is one of the a strong pillar of democratic absolutely system absolutely and if we were to consider the last 2 to 3 years of how media have reported on what has happened to La'auli and the FAST government, they were very anti on how he conducted himself. They made him look like a criminal, like he had all these, they painted him very badly. And so we need to remember this moving forward. These changes won't happen overnight, but like you, I agree that they will happen. There will be a change, but us as the people, we hold more power than the media. So they are not above us. Yes. We just have to be conscious because they have power to control the consciousness of our people and we have to hold them accountable. And so if you see misinformation, disinformation, just address it. Put a comment saying this is not true. And that's our responsibility and our role to make sure that our media are being held accountable. But I agree with you. You're so right. Yeah, ale tūlanga le leile na ale vatu whautuanga foi. La tatou media Samoa ai me se foi la le tatou Jaws e Samoa la o fionga langi ke soma ya ai me se foi o to o va o te o mai tau mo tino tonu po ai tonu lai tonu o le pulenga a le te inga o le media i Samoa e se mai ai le media le o te le media le malo la tauia ya le fionga na nai lavi ya ma o to ya o nana vatu ona le fautuanga o nga e solo mua mai fo i o tou le fai le media le malo le tou fa por kiki fua ya le tou si la mai le si la kiki le kasi le la kiki kau kala makwa HRPP le anga ne avo o lo atu na no fai atu langa o te fai atu ona o tasi le tangata e matua fai tala le anga mai i pokala mele al tou te iai iyo
Ia me se fo ila ia le la ua uma ma tangata la lo ditri ma la to uma le la ko ma mainga la ko ia. Which is very interesting, you know, because we've been online for a long time, and being in a room with all these people who I've known written defamatory and I've known who've written bad things about the current government. It was very interesting to be in the same room with them, but I was happy to have experienced that. Yeah. Did they give you a nice tight hug? No, we kept it very professional. But it was good to be in that environment. Yeah, good experience. Yeah, it's funny. Malia yo me watu like my native media. Le makarago mahana wa ma wanga wenga ya media mato. And I know for yet. But if I like that to media in New Zealand. Akari poki au ka kua ka ika ila ka paki o le national ku o ya. Yes, I did vote for national this last one, but I'm no national. Okay. Autua ula paki le leipa. Ai fasala lau ai foi le sikanga kala li o le langa paki le national fasala lau. Ai umaenga e kau ke kari you know ingu kofe le ai masese so le al mele o fai tatou Samoa. So le e ke sauda nga ruenga you wear your is supposed to wear your professional media hat, but you leave the professional hat and you put up your color hat. You put on the blue corner. Yeah. You put up the red corner. You put up the whatever. But the funny thing, right after putting on this colorful hats or whatever the party that you support, and then you took that with you home. Exactly, yeah. So instead of ku oro pulo fa salalau malo fa ku au fa porkiki, but you carry that home. Even your post the failunga. See? Yeah. Absolutely. Which I think companies should be more responsible for as well, and who they hire and who they pay to write these stories. These should all be checked, their personal biases. Alela wa sa no tonu la hanai lisi vaenga taua. O te tau foi, a fionga I minister. O te tau no tau mata I tu uma le lau le tau au whenga ruenga malo. Le fai post I kaimi that should have been working. Wai mangkua la e maua le leia le time. And the date. Le post ai lunga. Afa bea la ko post e file fale me, that's up to them. Au kamala ya la you're supposed to do reportings or do some work and you're spending if ya status ma tau fale anga I lunga. Asina vaenga e tauna to ave fa fo ile le ya to tonu anga I mengiska. Ya ai si to fa disciplinary ma po tangata na tonu tu dia lo le fai post le fale. And there are so many young people in Samoa who want those jobs, who can, you know, bring forth integrity and work really hard to make sure these things happen. So we just have to select carefully who's been given those positions. I bet you the next time you're going to travel to Samoa, you're going to have a nice welcoming from the No hate. You know, Asiata, my dad always told me something. He said, you have to be honest if you want things to become better. So if this is genuinely, I want the infrastructure to become better. Yeah, and na tonu lava. Yeah, ole vaenga fai o se vaenga matele wa vatu ma utu la lo fo le media. E tau te whelo ai se taimi, tau te whelo ai foi. I want a personal fua le tūlanga. Ma fua na le no whai atu e autala langa I le ta ua wuto ta ua foi ia le tofine a le lo mai ava mai na. Ia ona ua ai te mantua wo ma le ko felengi, le to felengi. O le to fia le tangata foi le mo le to poleale e sirilo utango e poroka e se atu. Ai langa la ki fua poroka. I do the same me tangata la to post malakua. Ia tala life at tau mai te au matulanga uma. Ma fuanga na le na pe te to vai ai te au ia. I don't know ante le fo I se so ninga o le to fa tulanga le le o finga malo fo le voi ai. O le a to e sila to ai tangata fa pea. Tangata ia e se onga ele fai professional e se foi ko ka fai merkau fa leanga ia la to tusinga ia malafi mai fake page ma fai mai tusinga mo long fa pena ai e ui olea ia ole tu alalo fa tai male vaenga fa ai u e fa u mai le tato wa porkala me la vai lo inal tato porkala me ne weekend ole foi vai aso ola u to fa fitai yato I au whenga ruenga umal malo mai la tau. Le sa mo wale no e whelo ia I male whionga le pale mia malana kapineta. I think I have never seen that style before. To have all of them called to come
and face the Prime Minister and the new cabinet. And they had that yesterday. And I thought that was awesome. That was good reflection. Yes. It's a good reflection of his leadership. So, Auli Lefiongal Palemia, he started well. What do you think of that? You know, in I think he's done an amazing job considering what he's been through the last 4 to 5 years. He's come through strong, he's remained resilient, and has an open door policy with media as well, which is, so now they have no excuse. Yes. You know, you guys can call Laoli and go to his office anytime. They have no excuse to not tell a story properly or tell the truth from a story. But then if you sit at home and you message like somebody in Sydney, the cow is dying in Siumu, and the news is written from Australia. Ai mai ga ko nei ga. O to vai le me tu si mai to inga story nei te o fo ia u nge observa isa nga haya u mia ko inga ka fa peng. Mo inga ko inga emoji no to inga mele lai ta oto. Surely hana. Who knows? Wata si umo ko si aki para ke bidanga send a message le afa yo le early hours in the morning or in the evening. Le no pora ka ko Alela uma kusi ele ngai story mo le atunu atu talo fai. All right, o le vaenga fai ai vatu fa fautuanga. Langa hoteli na mai re to hoteli lunga. Now pe mo I pele mo I le vaenga le. Ai vatu pe se manatu o le Tautai A'e. Fa pe ai tangata wo va vai tu fa pe mai. Pe fe kaui le ko vifo o ila tau yo pa u atu palota. Tu lo wa. E vifo fa porokeki fa kai porokeki milionga. Tangata ia sa sap le sa fai pule le sap le sa fast mo ai nga filifili o le sap pa ulo. Le ala fisiri mai pe fa mata tala fa unga le to ifo to te fono. Afa pe moi. Le la va kula o kualalo. Afa pe moi. Ole matua fa no le nga le tatou porkala me male tunu. Pe afa pe o feeling ale. If it's true. Ioi. Ela va tu sa wa vai tatou pe no vatu. Ele to fa sanga ka ko se HRPP. Ela fa sanga tu ngali tatou malo. Lenga ole accountability. Male transparency o me ka ua. Yeah. La ufionga le pale mia male mingiska ole a fa tautai al poloketi. Ai longa fe tawile mea. Tulo. Au tilo foi nei na fa to fala inga. Langa ai na na vatu e fa tupu manatu. Ile au ngan ko I fola uri e ko fe polokeki. Ngao ese mar paki manga kua mai or polokeki fast. Ngao ese a olo. Ngao ese raking o ia ngiwava o valasi whoever and the list goes on. Ngao ese ele if ye fast. Yeah. So ngao ese foi ele if ia wain ka ko policies. Ele if ia wain ka ko ngavaka. Ela se mea la ko ifo ko esa fa imeia. Wala vala kupenga eli ngao ese foi mal fast. O le manga o kupe o le manga o kofi. Ia nga mea e umanga ur kofi fa fai pure pa u mai sa ko ur kofi o le unga prokeki. Ya, karkarango manga siata. Watsawa. Ai e lo optel tununga ele ala winga e la audi. La malama le fionga pa mia. O le o foi le mingi skale wa le wa ave prokeki. O le ku alalo le. Awang ia mai la uri ia. Awang ia mai. Ngai ia isi sui o le fast, ngai ia kanga ka fast ele yonge kanga ka. Yes. Pai po iri sui fa tu na le fast. Ku sa o ai kanga kanga. La isi de fia le fai pule. La fionga le lua. Ya. O le alo lilo mai yava. Io asiata le tautalatu o tau tapa au tausia ai ngo Samoa le o ye kausia le la kau. Au lavangi ko se ka ko fa sa mai kanga kai kungo. Ulo. Pe ano fat. They were my friends. They were close friends. Some of these people are my family. Your family too. Pa ele faia fa ainga fa ngo ka ko meia. Ele faia foi fa wo. Io. So ole tu alalo le na. Ele onge la ofionga am ko ngai ka ko prokeki ngai I vaisinga ngo mua. Ele se mrea se me pa fa pe o yesi fa to fala inga, but I do believe. Ele o yesi me fa pe na ya. Ai le foi lo fa mai ke ako. Inga nge ikupuangi. Ale o umana va tu ala. A o fai pule ko ku mai HRPP. Ai tu malo le tu mai HRPP.
e o ko le ka he dinga o ko ka ko ngor fast lenga run mai nga lenga malolo ka nga ka ngaru ye io tanga te tonu ana ia te au matou vai singa no lua e lo tali tonunga vai fai sa ala ukala le lo ku malo hana ai avatu fa atu wala lo la tu wala la o fionga le pale mia la o fionga le mingi ska har porokeki o fa atal noanga na po ua matuanga vaaya sia matou fai pule tu sa lava pe tu to tasi ai maku ai lo utali tonu matuanga vaaya mo to poa e ngake kai kai er porokeki er mako ku malo. Yeah, final words, Hannah? No final words. Thank you so much for having me on the show. I hope everyone has been having a great afternoon, and I just wish for the better. I just wish better for Samoa's media landscape. Yes. Yeah. Mai ata to proclaim living all of you alo fatele to mo to manuia la to weekend manuia ia so nga seleni sa nga seleni ta faonga malolongo le weekend ta to filo ai vai fo asia tam hana ma tu te ya el Blue Wave TV so fu me manuia